laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه إلى يوم لا مرد له من الله. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي يرويه لنا إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيهما عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد سئل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أبا بكر الصديق بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. يقول فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك في أحد موضوعاته قال فيه إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، وإذا كنت على فراش المرض فقل يا الله، وإذا مكر لك الماكرون فقل يا الله. وقال أيضا من أراد واعظا فالقرآن يكفيه ومن لم يكفيه القرآن فإن الموت yakfi. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo yettude o wiyeteɗo Allah du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e weltanike mo kanko Allah suɓiɗo en e nder tagefa ngon fof tawni en e o jemma ɗo kadi ka suudu makko fi yewtugol fi dina makko tawata ko fi ɗum ɗo woni ko tagira ɗen. yo Allah waɗu hara ko fi Allah arduɗen ko fi Allah won e yewtirde waɗa nde joddi jonde ɗo kadi ko ittani en soñja aduna e lakara. yo Allah waɗu joddi nde jonde ɗo ko fukkirana en bakkatuji meɗin jani e tosoki. yo Allah waɗu joddi nde jonde ko joɗɗen ɗo ka suudu makko ɗo o jemma juma ɗo hara ko ɗum ɗo wonta sabu ko okkoy en jannatul firdausil ala ya rabbal alamin. yo Allah wonu hara ko sabu nde jonde ɗo woni ko ittanta soñja e sohlaji e hoore guine yemɓe ɓen fof kala ka ɓe wawi wonirde e aduna o wondude kala julɓe ɓen hoore aduna o. musidɓe julɓe tedduɓe ɓeyni yomi yewtuɗo yewtere ko yewtayno yewtere nden ko al akh Abdoul Wahhab Diakité kanko yewtaynode kono sabu ɓittagol makko seeɗa o wini yomi lontomo ɗo inchallah. ko honɗum woni ko yewteten ɗo annintinen seeɗa ni ko wiyete kon al bid'a. ko honɗum woni bid'a? ko honɗum woni yawore bid'a ka nder dina l'islam? ko wiyete bid'a ko hunde sincande ko bada'a yabda hara oɗo noon ko bil ayno on c'est-à-dire o sinci hunde nde wonano oɗo na bada a fuɗɗagol ngol ni on noon ko bil hamza ko sincugol hunde tawa nde alano fewde andanoka si wonti sincinde ha gayni kadi ƴetta wattande kadi ka diina inna kayre kadi ko tawande ka diina hara nelaɗo waɗano nde Allah subhanahu wa ta'ala yamirare nelaɗo yamirare nde sahabaɓe waɗano nde ko ɗum no wiyete bid'a. jon noon so nani karamokoɓe no fuɗɗo yewtereji ɗin ɓeyna fa inna kulla bid'atin dalala wo kala ko sinca kon ka diina wo ko majjere ɓe watta yeeso ɗo wa kulla dalalatin finnar kala kadi majjere ka nder yiite yahata. karama koɓe go ɓe innana majjere nde yahata ko sahibuha ko jooma majjere nde yahata ka nder yiite sahibul bid'a jooma bid'a on ɗon werde makko ka yiite jahannam. ko ko wiyete noon bid'a karama koɓe no inni wo ɗum hino hulɓini ɓuri ko wiyete kon kufru keferankako. no gasa goɗɗo ngalɗina mo bid'a no hulɓini ɓuri keferankako ko non woniri fi honnum neɗɗo kefere on hiɗen andi ko kefero himo andi ko kefero himo andi nawo julɗo ñande wi ka keferanka ko ari ka diina o haray ko ina nde ñande o fuɗɗete kontanede fi honnum hiɓe inni wo la zamba badal kufri ala goɗɗo ko nangitirte bakkato ɓawa wonde kefero ko ɗum non hulɓinani bide on ɓuri keferankaku ngon
ko ɓay neɗɗo wonɗo e nder bida o himo felliti ko julɗo, himo felliti ko e nder diina wone wadde, himo felliti ko wone wadde kon kadi ko diina, himo felliti ko ko wone waɗede ɗo kadi Allah yoɓoyaymo, himo felliti ko ko wone wadde ɗo Allah no yamiri, himo felliti konko wone wadde ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yiɗi yarli. O wuura e ɗum noon, o duumo ɗum noon, o haɓɓito kadi o maaya e hoore ɗum noon. Ko ɗum noon tawata hino hulɓini. Ɗum si Allah inni e simore ka suratul Kahf, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ene on accata mi yeeto on ɓurɓe perdude ɓen golleji muɗum fof ko adna e laakara. Wo alladina dalla sa'yum fil hayati dunya, ko ɓen ɓe tawata golle mum majji fes, ɓe woopi laawol ngol few. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, hay ɓe sikki ha ɓe felliti a 100% wondema ko ɓe woni wadde kon ko hoore ko moƴƴi. ɓeeɗo ko ɓeeɗo ɓuri hulɓinade. Ñande goo Seydina Umar radiyallahu anhu, Umarul Faruq, o arno o feƴƴiri e kanisa ko wiyete kon église. O yii ɗon ko wiyete kon rahibu, imamu maɓɓe on ton. Naakon hino wuli himo yaldi ka église, himo jooɗi ka tande ɗon, himo ƴetta ɗon naakon. Tawi Seydina Umar hino wondi e kodu makko ngon. No Seydina Umar haynornomo darti. ɓay o dartike, ɓe wondi ɓen fof dari. Seydina Umar fuɗɗi wullude. Seydina Umar o fesi ha ɓe wondi ɓen fof jiɓi ko honno woni e wullindemo. Ha hande kay wondiɓe makko ɓen tawi ko ɓe wallumo wullugol taw. Ɓe fof ɓe wulli taw tigi tigi on ha gondi helti. On se ɓeyni ya amiral mu'minin ma abkaka, ene ko honno woni ko wullinma? O inni wo ko wullinilam mi ndaaru o wuri, o ɓuri duuɓi 60 e hoore ɗum ɗo koye hoore rewgol ɗum ɗo o woni. O hino felliti ala ɓurɗo moƴƴinde golle ɓuri o. Milli miɗo felliti o ruttorde makko ko yiide jahannama. On say o jangi aya wonɗo e suratul Ghashiya, wujuhun yawma izin, yaga fof hino ga fuɗɗi e dow a joni, hal ataka hadisul Ghashiya, wujuhun yawma izin khashiya. Kono yiki yeeso ɗon, amilatun nasiba, ko golluɗum ha tampi. O dawa bimbi o ara o julna ɗon, ñallal ngal fof ɗon himo waɗa ni, amila nasiba, hino golli ha tampi, himo felliti fe on ɗon ala ɓurɗo mo moƴƴide, ko tongimo e aljanna on ko mayde. Allah inni honɗo yeeso ɗon, tasla naran hamiya, yilto kadi o naatoya yiite hattirgue e wulude. Ɗon hulɓini. Joni noon bani adama fof bani adama ɗa haani dartugol gollal magal. Ko docteur wuuri seeniɗo hafisahullah, ɓe jonnuno ɗo misal, ngal misal hiɗen haani taskade ngal. ɓe inni wo ko wiyete gollal moƴƴal, si tawi ko yo Allah ƴettoyngal yawmal qiyama, gollal ngal hino wayi wano wa terrain on e rayije ɗen, ko be terrain on jokka rayije ɗen net si wawa dogude. Ka wopiti gokku wo terrain on yanayi. Diina kadi ka wopiti ko nelaɗo addi kon fop andu haray a wopi a yahi e bida, Allah falaka. Ɗum ɗo wiyete bida. Joni noon yawmal qiyamati kala gollal ngal wonɗen e gollude, ngal golluɗen ɗo juulugol, horugol, hajjugol, ittugol zakka, jokkugol enɗan, jangugol, waajagol e waajede, moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe, darnugol juulirdaje, hunjingol qur'an, jannugol fayɓe, jannugol sonnaɓe, ittugol sadaka, mahugol juulirdaje, dankagol alyatima, dankagol mo sonnajo mo modi mum feƴƴini, waɗugol jihad fi sabilillah, ittugol sadaka, façon moƴƴereji ko anduɗen kon fop. Yawmal qiyamati si ari yeeso Allah, Allah wallinay ɗo golle ɗen o landoma lande ɗiɗi. Si tawi lande ɗen ɗiɗi yaadi e gollal ngal, Allah ina mi jettingal gollal ɗo, mi yoɓete ngal, miɗo mari joddi maggal, mi yoɓama joddi mum hara ko aljanna. Si tawi lande ɗe yaadare e gollal ngal, Allah ina namin innunoma ya gollu, na Muhammad kadi innunoma ya gollu, a golliri beleɗe ma fina tawa. Yew ka ɓen ɓe gollirnoɗa sabu muɗum si ɓe mari joddi ɓe yoɓama, min mi mara joddi ko mi yoɓama. Ala noon wowɗo yoɓoyde goɗɗo yawmal qiyamati si Allah inni yewatamo. Allah landotoma piiji go miɗo golla ɗo hara wono ɗo fof on watala ñawode ɗi. Allah landoydoma lima fa alta, ko fi honnu gollalnoɗa gollal ngal. No gasa min nawɗo joni ko woni wajorade on ɗo tigi tigi on ko fi on faamu, ɗum gasa hara ko fenade fus, hara ko woni wajorade on ko fi on inno Abdallah no wawi yewtere, ko Allah andi ɗum noon. Ko ɗum noon men tinodiroyta yawmal qiyama, Allah landana ko fi honnu waɗannoɗa. Minna mi waɗirno fiyo yimɓe ɓe iwe bida, ɓe yaha e gonga, ɓe jokka sunna, Allah inna a fenay.
ko wolinoɗa ko sabu ɗum ɗo yew noon ɓen ɓe falloɗa yo mande si ɓe mani si tawi ɓe mari joddi ɓe yoɓama min mara joddi ma ko ɗum lima fa alta ko honɗum waɗanɗa gollal ngal musidɓe julɓe tedduɓe si ɓernde ma nde jaɓari ya waɗir fi Allah fiɗa fa lawata waɗu wallahi a mara joddi yawmal qiyama lima fa alta ko fi honno gollanɗa ko li wajhillahi ko fi Allah hino joddi muɗum si tawi ɗon a resisi wondema ko waɗirɗa ko fi Allah o landoma landal ɗiɗaɓal ngal wa kayfa fa'alta ko honno non gollirnoɗa kadi kono nenaɗo gollirno noon o innuno ya julfana darɗe nayyi wiiɗa an hiɗa mari tan julɗa jowi Allah falaka o innuno ya julfana on darɗe nayyi wiiɗa golle ɗen an peesaylan ko ɗiɗi wata heɓde feere mum Allah falaka o innuno subhanallahi on sa salmini joni waɗu toon ko 33 wiiɗa ɓay tan no woni ne ñande yawde 36 Allah falaka a ɓeydi o inno subhanallahi on ko 33 kono inɗa tawi ɓay miɗo hawji joni mi waɗu 25 Allah falaka ko ya waɗirno nelaɗo waɗirno no wirno ya waɗno sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum so nelaɗo sallallahu sallam maki wo kala komi yamiri on kon yon waɗu waɗe yeru ko heɓoton feere kon inama joni ya naafu jemma sa heeɓi seeɗa no wawa yonde kono kala komi haɗiri kon yon woɗɗiɗo woɗɗite few ɓe maki hadis goo noon neɗɗo bid'a yankejo aɗen bid'a yankejo Allah jaɓata julde makko jokkuɗo bid'a Allah falaka korka makko jokkuɗo bid'a Allah falaka hajju makko jokkuɗo bid'a Allah falaka sadaka makko jokkuɗo bid'a kala moƴƴereji ko waɗi kon Allah falaka ɗi hatuma nde wacci bid'a wo kala man ahdasa fi amrina haza kala sincuɗo goɗɗum naadi e nder ka dina amen ɗo ma laysa minhu hunde ko alano e nder muɗum fa huwa raddun ɗum ɗon ko jonniteteɗo ɗuɗum yawmal qiyama hajjatul wada hajju mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sakkiti hajjude on ko on petti kadi woni ko ɓe hajji ɓayɓe gayni hajji on ɓe darike fello arafa ɓeyni ayyuhannas ko wono yo yimɓe nden ñande ko ɓuri sellude e riwayaji ko ɓe wonduno ɓuri sahabaɓe guluje 190 woɓɓeyni guluje 190 124 mul woɓɓeyni 120 000 sahabaɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala jaɓi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addi ko nden ñande ɓe maaki hal ballagtu ene mi yottini sahabaɓen fof inni na'am ɓe maaki hal ballagtu ene mi yottini sahabaɓen fof inni na'am qad ballagta ɓe inni hal ballagtu ene mi yottini ha timmi laabeji tati sahabaɓen fof seeditani ɓene ñande a yottini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓanti juuɗe makko ɗen ɓe fewti ka kammu ɓe inni allahumma ashhad Allah mi torike ma seeditanola wondema mi yottini seeditanola kan kadi ɓeeɗo fof ɓe seeditike wondema mi yottini ko ɗum si yotton karama ko ɓenne ga fuɗɗoroji yewtere ɓe inna nashhadu annaka qad ballagta risala min fof min seedike wondema yottinine lal ngal wa addayta al amana a totti hoolare nden wa nasahta al umma a laaɓani kadi mofte ɗen wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al yaqin a combati fino l'islam avancera ha mayri nde woni ko arima jazakallahu anna wa lil islami khayra yo Allah yoɓe ko ɓuri moƴƴude e amen e fi l'islam on ko ɓuri moƴƴude e joddi ko ɗum ɗo wona uditirede yewtereji ɗi joni noon kala sincuɗo goɗɗum ka nder diina o waɗi nder ton o yi ɗum ɗo ko diina haray o holline laaɗo sallallahu alayhi wa sallam woodi ko suuɗuno yo noon woodi karama ko ɓuuri yaltaneɓe inna bid'atun hasana e bid'atun sayyi'a wo bid'a moƴƴo e bid'a bonɗo bid'a moƴƴo ala e nder diina o moƴƴi kama kono andaka ton goto ala shar'inayɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala shar'inanteɗo noon e hoore muɗum on kadi feƴƴino ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hande kadi diina hay e hunde ala ko artata ɗo kesum ko tawata hari enen tigi tigi on nelaɗo jonnano en few ɓe maaki wo kala moƴƴere naɓaynde on aljanna mi yeetike on kala bone hum bakka tun ko faggitoto ɗo wona saabu ko naɓi o yiite jahannama mi rentini on e muɗum ala hay hunde hande kadi hay ko ɓe waɗi kon ko eti ɗe wo ko eɗen wawata hay hewtude ɓe ka holɓunere ko fi on ɗum sincande en piiji goo hande kadi waɗen nder ton en wawade gollude ko yamira kon taw no tawa noon e bid'aji goo si ɗi wowlama ton wawi wasɗi lancay en ɗan kono na lancugol en ɗan si tawi en ɗan jokkere en ɗan muɓodiriki e hoore shirku ɗum ko si lancike ɓuuri e moƴƴude si jokkere en ɗan e mottodiral muɓodiriki e hoore fenade ko si lancike ɓuuri moƴƴande mooɓiɓe ɓe jokkere en ɗan e mottodiral si moɓodirama hara koye hoore fenade ko si lancike ɓuuri e moƴƴude
jokkere en ɗan e mottodira fopp si innama ko ɗum noon si moɓodirama haala hoore yeddugol Allah subhanahu wa taala ko lancagol ngol haɗa ɓuuri e moƴƴude ndaare tun annabaɓen fopp nde ɓe yari ɓe inni jokken gonga o accite shirku e bida fo ɓe inni ha menele haade minen sikkuno nun an ko makko ba an nattayɗe e yeddodire ko ɗon ɓe natirenayma an kadi a naati e ɗum ɗo andu haray tigi tigi on kaɓe wonno ɗon ton hina ko moƴƴi neɗɗo tuma adduɗa gonga o woyo gonga on jokke net 80% eɓe weldonɗa fof ɓe añete ɓe wonta e ayɓe ko wonnoɓe ayɓe ɓe wontata yiɓɓe hande kadi kono seeɗa e few ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam aɗo ɓeynude rewen Allah goto tawi fof ko mouvement wi fenade wi gotingi woni nder makka ko sanamu 350 wona rewede on sa ɓeydeno ko assadigul amin o ko neɗɗo gonguɗo hoolaɗo makka fof yemmara sifa mouhammad tawi himo teddina ka o yaari o ko kanko hay yowgol hayrenega suudu kaba ɓay yeddodirama ɓe inni habboɗen ɗo kala aɗiɗo en tawde ɗo wo haray jonnitemmo teddugal ngal ko nenaɗo sallallah alih sallam yaltitinode ñande ɓe ƴetti hayre nde ɓe wallini e wuderne ɓe inni leƴƴi ɗi gori ɗin fof mo ɓe ƴettir saldu suɓɓudu nelaɗo sallah sallam tambi ka hakkude ɓe yowide non ko teddugal wonande nelaɗo sallallah alih sallam ko mouhammadul amin mouhammadou pay kum hoola kum assadik kon ɗo ɓe woni koɓe jammunomo avant l'islam arde ɓayde laaɗo sallallah alayhi wa sallam nulama ɓaawo duuɓi tati arani ɗin fof pari koye gundo yettingol ngol nde ɓe innuno allah o ɓe nodditi ɓuraysi o fof yimɓe maɓɓe ɓen fof gorol maɓɓe ngol wa anzir ashirata kal agrabin waajo gorol ma ɓurgol ɓadade ngol ɓe nodditi ɓe fof ko ɓaawo fello ɓe inni ene simi inni on joni groupe konu molnago no ko ɓaawo fello ɗo hino arde ɗo haɓugol on on hooloto ɓe inni ma jarrabna fika kasibon kat ha hande ammen andirarima fenade o inni awa mi yetton ɗo woni Allah nulilan e moɗon wondema koye rew Allah goto pet acce rewgol sanama he tawi o woli koɓe falaka nande ko bappa makko adi yedde yewteno o inni ali haza da'awtana ko fi ɗum ɗo woni ko noddirɗa men menen ɗo fof mouhammadou tabballak halkare wodanima ko ni o yewtirki san ɗum ɗon noon ko bappa makko tigi ɗum ko abou lahab alayhi la'natullah kuddi Allah woni e makko Allah tippini qur'an yottani nelaɗo ila yawmil qiyama o neɗɗo no huɗede saabu ko huɗno nelaɗo kon sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum neɗɗo so yennima a yottaki Allah itta e malaika ko yottanama no kasano no metti fi wonde kono si a yottaki tun andu malaika yottanikema sa yottiki hande kadi malaika diri hande kadi sheytane woni sengo ma sheytane woni sengo makko hande kadi ko ɗiɗo woni yendidirde dalil meɗen e muɗum ñande gone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe yehi ñallugol ka seydna aboubacar goɗɗo noon iwroye nokku goto o ari o tawi ɗon seydna laaɗo sa sallam e seydna aboubacar o yenni seydna aboubacar o yenni ha yennore nden muusi o yenni nde yenno seydna aboubacar ɓanto ni ndara nelaɗo sa sallam nderaɗo huccira to juut muusi tawi hewtama tigi on potta ko hakamade seydna aboubacar kamɓe kaɓe bogi go kunni nelaɗo immori doyi hewtoyi kam muɗum joni noon o maapi noon hande kadi oya yennimo nelaɗo innari o accu kanko o yettike du nelaɗo innari ɓeydu ɓe accima ɗon ɓe yeehi joni koyo continue yewtere yennore nden kako honɗum o watta tawi hande kadi na ko wona yennede ko maapinimo ko nelaɗo yeehi accima ko par ce que o andi bone waɗi hande kadi o terti oya ka yennata ɗon o jokkiti nelaɗo oy nelaɗo mi famari ko feƴƴi ɗo o ari yennari yennilan ha ronki a haɗarimo mi yettonde wodere tun dogalan kadi nelaɗo ma kinni hi fewno wonma yennude miɗo renti Allah no tippini malaika no yottanadem konngol ngol o wowli o heɓe wattanne waɗon laabi 10 e muɗum ɓe huɗamo a jaabike tum malaika ƴewi cheytane ari mi joddata e cheytane subhanallah ko ɗum ɗo woni alhaali nelaɗo sa sallam maki wo mimmi nulaka komi huɗowo ma komi yennowo a yeyi noon hande mokoba anduɗo wuurima e fuɗɗora ɓeygu mum watta ɗon israe mum watta paykoy ko yenna fop waɗa e paquet wi gooti o ƴetta ko funum kon e kaftade on kadi o yaka julirde allahu akbar ara ɗum ndige bindi few yennugol ɗum na jikku julɗo noon wo sibabul muslim fusugun wo yennugol julɗo ɗum ko fasiqan kako si goɗɗo fewtima inni ko a fasiqigo a seytinanaymo kono si a yenni julɗo hara a woni fasiqigo yimɓeɓe wowli wowla sibabul muslim fusugun wa qitaluhu kufrun yennugol julɗo ko fasiqan kako amma haɓugol mo waramo ɗum ko keferan kako nelaɗo sallallah alih sallam e maake hadis karama koɓe gono sellini mo ɓe inni wo aziyatul mu'min
noggoɓe ni riwaya go asiyatul muslim hoynugol julɗo ma gomɗin ɗo a'zamu indallah wo ɗum no mawni ka Allah min hadmil ka'batil musharrafa e di yirbingol suudu kaaba tedduno ɗum goɗɗo yawde joni yirbina kaaba o fof liɓandu o sitta ɗum noon ko Allah e bakkatu e dinde goɗɗo hoynugol julɗo hoyniramo konngol hoyniramo piggal hoyniramo wikkagol hoyniramo ka ndimu makko hoyniramo ka ɓeygure makko kala ka wawɗamo hoynirde tawa tun sa waɗi ɗum ɗon hoynaymo sa waɗi ɗum ɗon ɗum no mawni ka Allah ɓuuri yirbinɗo suudu kaaba imagine no suudu kaaba ka Allah ini ɗon inna awwala bayti wudi'a linnas lallazi bi bakka suudu aɗani waɗanede yimɓe ɓen ka Allah rewe ko ndu wondu makka ɗo joni noon a ittoyde ndun ɗon fof Allah sittanamo ɗum ɗon e di a hoynugol ɗo jollo nelaɗo sa sallam maki e hadis goo kadi Abdullah ibnu Abbas woɓɓe ni ko kanko yewtimo wonde o yahata o ɗowta julɗo e haaju makko fiyo haaju makko o hunto haaju o huntoyi huntaki wo ɗum no mawni ka Allah e baraji ɓurinde goɗɗo ufinoto ka juulide nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sanatan kamila hitande timmude riwaya go ɓeyni wo lewru timmudu hara hiɗa ufuni ɗon juulugol e jantagol e inde Allah tum moƴƴira to wonɗa wadde toon wo ko ɗowtata ɗo julɗo musidɗo ma e haaji hun ɗo yahon ɗo aldi ma lidel ɗo ma supermarché ma ɗowtama ɗo e garage no watte auto makko ko ɗin baraji ɗum ɓuuri mawde ko di waɗugol ɗum ɗa ɗum ɗo fof ko fiɓata julɗo huyu julɗo ko tedduɗum julɗo ko tedduɗum ko teddinteɗum joni noon o bida ko wonɗe yewde muɗum bidaji go ɗi yehi ha ɗi wattama ɗi wonti hande kadi diina kala innuɗo ɗi accay hande kadi ɓe wattima hande kadi ko a yaltoɗo diina e hinle hara ko ɗi bida ɗi neɓata toon tigui tigui on ha tigui tigui on ɗi wonta diina few yawmal qiyamati fa huwa rad jommum ko hettoyay ɗum ɗum si Allah landoykema ko honto tippuɗa ha waɗɗa ɗum hara hay nokku ala ka tippuɗa sinaka leydi ma ɗum wena nahnu ala ma wajadna alayhi abana ko ɗum men tawri mawɓe amen ɓen hi ko mawɓeɓen tawra kon ko ƴettete ɗum kono noon ko kala ko lundaki bindi kala ko lundaki Allah lundaki nelaɗo Allah ko yen gollitir ñande yoyɗen tawɗe hino lundi wo koyen toro Allah yo Allah ho yaafo wannoɓen hara enen e rewrani ngol lawol o rerer ɗum en arno tawɗen mawɓe men no jogui piiji tawata ko piiji yeɗɗuɗi tabituɗen e muɗum en ɗo foof sen andi dina ko mawɓe men woni goni sabu en arnoɓe tawɗen ɓe cuuɗi huɗo en innaari joni ɓay en tawiɓe ɗon en avancata en arno momɓe ɓe hara no suweti ittugol huɗo kon hannde kadi watta on no watta biriki watta paani watta karo watta vitre ha moƴƴa ɗon goto innatama tigui tigui on ɗon ɓen ittata ko men tawri mawɓe ɓen kon ka diina kan no wodi toon piyoy koyeɓe falji enen kadi ka wonɗen ɗo ni fayɓe men ɓen ɓiɓɓe men ɓen siɓe jangi ɗo ñande ko ɓe are ɗo fi ɓenna he ɓaɓe amen ɗo hari ko faljire ɓe wonno e muɗum few hara enen gay koyen jaɓu net vérifié ha tawa ko jaɓande asahul kitabu bada kitab Allah ko sahihul bukhari deftere ɓurde sellude nden si qur'ana o feƴƴi ko sahihul bukhari sahihu albani arɗo ɗe 21e siècle lo o ari o saati bukhari o tawi hadise ji lowɗi hino nder ton e wawa yeɓɓidirde bukhari e sahihu albani la ɓen na yeɓɓodirɓe no kono ini pellet oɗo himo lowi fes o yaltin ton ɓuuri hadiseji jeɗɗi ɗon ɗiɗo fab ko lowɗi ko ɓe absecten ɗum enen kadi woɓɓe goo ari e yiya koye yiyani sahaba ɓen ɓen si ɓe yewtanoma fi ko wiye ko wiyete avion ji arani no ngalɗi ɓe no wayi hay so tawi ko ɗuma kon téléphone hun ɗo joni goɗɗo jooɗoɗo lappa ɗo numéro e jeenayyi ma sappo pet o yewtida ɗo wonɗo e continent go ɗum ɗo fappo en jaɓi ka jaɓuɗen ɗum ɗo en jaɓata piyoy go kasi sansama ka nder diina ko ɓe jaɓen ɗum ɗon hande ni enen woɓɓe ka nder juulire ɗo fap comme moye men mbaɗi barayaka suudu hay goto ko ɗum tawɗe mawɓe men ɓen hino wattu en tawa mawɓe men hay goto no barayo lappa sifa no jiini ɗum ɗo mi watti ɗo barayo ha moƴƴa walla en tawrari ɓe ɗum kala ka yowodiri kon hinaka diina si innama yo changé ɓay ɗon ɓuuray welay ɗon haray ɗe wakkili amma no si diina kam wiyamama ɗon ko ɓe ɗum ɗo changé yo acce ɗon en jaɓata fiyon ɗum ko ɓe jaɓen ɗolle piiji goo kadi en tawno mawɓe men ɓen hino waɗa enen fewno en wawata ɗi wadde tawa kamɓe hawrodirno e sunna o enen wopuɗen few ayata mawɗo fuuta jalo no salmodira e debbo janano na fere kamɓe waɗa bisuɓe lunnodira ko wal iyas billah enen ɗo en lappay ɗum hannde kadi ko avocat jo amon ko assistant social ɗon simi waɗa ɗum ɗo mi hulani kayidiri hannde mawɓe men ɓe waɗari ɗum ɗon jasahumullahu hayran yo Allah winduman ɓe baraji yaafo fatiɓɓe ɗum ɗon ko goɗɗum go enen kadi fewno ɗo joni ɗo seppaynoɓe yaha makka fewno ɗo joni ko duuɓi jeɗɗi yareteno makka enen ko leereji jeɗɗi yarete makka hitande ɓe ƴetti leer goto en inna joni ɓay kamɓe ɓe seppunoɓe yahi makka enen kay koɓe seppu yahi avion je no woodi la hina ɗum noon en luttata e cuuɗi huɗo ɗi
e luttata tun e turagol hannde kadi wutta yiite ko ɓe changement waɗa seeɗa kono piiji ɗin fof kala ko sinca kon sa ƴettari innuɗa ka diina waɗi ka diina woni jogo toon tun ha ñande l'islam ari inni moƴƴa waccede nde ñande wota fiɓu tun wondema ɗum ɗon kadi ko dewal sen ƴetti wona joni fewn ɗo enen ɓe tooliɓe ɗo en toriki allah ɓe mawɓe mo lutti hoore gurnaɓe yo allah pooɗu balɗe ɗe moƴƴina battanɗe si goɗɗo maayi ɗo joni tigi ɗo mawɗo goɗɗo feƴƴini ɓe noddi ɗo joni ɓeyna ko sakkal ngol mo no wona e sakkirede noon nini alhaali on na noon dira ka weeri na noon ka weeri no won noon alhaali no sadaka ittirte hara tigi tigi on no jaɓa si goɗɗo mayrama hande kadi ko kawtal ngal hani addandemo si tawi noon kawtal ngal hiɗo tampi an mayraɗon hiɗa hetti woɓɓe iway ka woɗɗi ara fi hiwragol ma masalan joni mi yahaka meɗe ɓeɗo ko yahakama min mi heɓa fatunde ko ene wondi ɗo oɗo ko mamum oɗo ko dalaba minen ko laɓeto goɗɗo ko leeluma enano joni abdallah heeɓi fatunde ɓe déplace o leeluma ma iwra dalaba ma pita ma koyin to ɓe ƴetta oto maɓɓe ɗon ha ɓe hewta ɓeno hato jine teddinede ga hato jina ɓeno hato jine teddinede defanaɓe ha moƴƴa ɗum ɗo yowodirayi ko wiyete konko sakkangol mayri si tawi ko o hadafo ɗo haray moƴƴi innamal amalu ko binniyat bolleji ɗi fof ko ƴettirte ko sabu anniye on ɗo natarari ka bida kono innuɗon jooɗi ɓeɗo maayi tigi tigi o ñonu hersinimi ɗo leyɗe Portugal yo baaben am mayuma yumma o feƴƴina ɗo joni mi ronkanaɓe hay girto kum ko waɗirɗa ko fiwata yimɓe ɓen innu ñande kaari wawi o heɓano ƴiiƴa allah no andi ko fi ɗum no waɗirɗa hara hiɗa wayi wa oyunoɗo Makka yehi Madina o lappi plus de 400 kilos o yehi Madina tawi o mara baraji hay hunde ka Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki on ɗum waman kana hijratuhu ila llahi wa rasuli fa hijratuhu ila llahi wa rasuli waman kanat hijratuhu li dunia yusibuha wa imratun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kala iwunoɗo Makka de yehi ha Madina tawi ko fi Allah naɓi mo baraji makko ɗin hino juuɗe Allah e nelaɗo makko kala iwunoɗo Makka yehi ha Madina tawi ko fi o jombo o sonnajo ɗa ma fi ɗum intérêt aduna awa yo andu kadi fa hijratuhu ila ma hajara ko faade konko yehi e muɗum enen kadɗo mo ɓe men ka ƴiwi ka suudu mum acci sonnaɓe ɓe gureji no foppo immi ari ɗo ko an andi ko fi won no gadduma ɗo si tawi ko fi Allah addirma ɗo fiya ɓeyto ko nder dina ma fi wuridugol dina l'islam ka suudu Allah heɗo yewtere wallahi joddima ɗin ka alallah si tawi noon ko arɗa en heeyomi yahu tigi tigi on wata ɓeynumi yahaari si tawi ko ɗum noon kadi andu kay ko fi ɗum noon kadi mo ɓe men noon andi ka Qur'an no andi ko woni ka nder ɓernde mum afwan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ɓey hasbu hoore mum ko adi o hasɓede si tawi ko intérêt mbuuɗi ɗum waɗi intérêt mbuuɗi ko amba so tawi ko baraji wallahi si anni e o moƴƴaari haray golle ɗen fof boni defte hadis ɗo fof son ƴetti hadis adeteɗo fuɗɗore ko innamal a'malu tabitiɗe no golleji ɗin fof ko yoɓirte ko binniyat ko sabu anniye o si anniye o moƴƴi golle ɗen moƴƴi si anniye on boni wallahi haray gollal ngal fof ngal boni musidɓe julɓe tedduɓe ko tawata ko hina mbuuɗi heɓata e muɗum moƴƴin anniye ma o si anniye ma o moƴƴari dhalika huwa alkhusranul mubin ko ɗum woni perdugol adna perdo yala kara kadi ɓay adna ga an tigi hiɗa andi ko waɗirɗa kon hina fi Allah Allah no andanma ɗum mi darnira yewtere anden hadis mo ɓurɗen andude ka anniye ɗo taw yimɓe tato huɓɓitiroyteɓe yiite ngen yawmal qiyama ko yimɓe tawata ko ɓurɓe mawnude ɓen mbarjaari e nder diina kan neɗɗo gando gando de tigi tigi ko aden tedduɗo neɗɗo marɗo on ko tedduɗo haalaɗo teddinede ƴettuɗo jawdi mum ƴetti wonki mum ƴetti kaafa yehi waɗoygol jihadi fi sabilillah ɓeɗo no mari baraji mawɗi joni noon ndaare saabu anniye on ɗum ko bonnantaɓe kon fof ƴetten taw karamokojo wonɗo e jannirde lillah fi Allah woni e jannirde fi yo majjere iwu ittugol yimɓe ɓen majjere naɓa ɓe annora iman fi yo wonanmo sadaqatun jariya woni e jannirde la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l ard hatta alhitanu fil ma insinanto o gando ɗo dendagal ko woni ke kambuni Allah noon ko dow tongoy woni malaikaɓe ɓe ñamata yarata ɗanata ko resata ɓe gari ko dow tongoy woni annabaɓe ɓe gari ko dow tongoy ɓe woni man fi samawat dendagal ɓen ka wonɓe ka kammuli wa man fil ardi e dendagal wonɓe ka leydi ɓen kadi ɓeɗo fof ɗo inde Allah men toriki ma yaafo o gando ɗo saabu ko woni ittude yimɓe ɓen e majjere noɓa ɓe anno ha ɗari ɗon tun Allah ni wa hatta alhitanu fil ma hay liƴƴi ɗin ka nder ndiyam ɗi foppo hiɗo inde Allah men torike ma yaafo o Allah men torike ma yaafo o baraji ɓuray ɗo kono si tawi anniye on moƴƴari yawmal qiyamati wara himo janni aduna on fof ka yarɗa o kasetiji makko e bayanaji makko kala ka mowɓodira bayanaji o noddete ora yawmal qiyama
allah lanndoma ko fi on nun jannirnoɗa ko fi on nun wajornoɗa wonna mi jannirno li wajihillah fima an allah fiyo majjere o fiyo gandal ngal tabito fiyo l'islam foɗo allah inna kasabta a fenay malaika ɓen foppo inna kasabta a fenay ko janngirnoɗa ko fiyo inne kaari janno no jangi ko wajornoɗa ko fiyo inne kaari no wawi ko janngirnoɗa qur'an ko fiyo inne kaari no weɗi dande fa umira bihi allah yamira malaika ɓe nangumo ɓe haɓɓamo ɓe kolmbamo ɓe jolkamo ɓe bugo ka nder yite jahannama sabu honno anni on ka woopi ɗon fof boni on ɗon yara ɗon ƴetten neɗɗo jogiiɗo jawdi ittayɗo sadaka fi sabilillah oɗo wolatake nela sa sallam no maki wo man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya farraja llahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama kala ittanɗo julɗo ande kawo ɓili ɓiltamo ɗon allah ittanoyte ande aduna ɗo ittanama inde lakara ande yawmal qiyama oɗo noon aroe lande an kadi ene an kadi ko ɗum okkitirnoɗa jawdi ni mi ittirde ittangol miskine ɓen mi dampi miskine mi danki alyatima mi surri jama fof allah inna fenay ko wo waɗirnoɗa ɗum ko fiyo yimɓe inni kaarino okka ɗum wolanoma ka aduna allah ina nangi oɗo kay dumbomo bugoɗonmo ka nder yite jahannama joni noon na aduna weeli na lakara weloyi sabu honɗum sabu bonugol anniye on musidɓe julɓe teddu neɗɗo waɗɗo jihaadi fi sabilillah ƴetta kafahumma acca ɓeygu ma acca ɓiɓɓe ma yaha waɗoygol jihaadi fi sabilillah hara anniye on moƴƴa allah lanno lima gatalt ko fi honɗum haɓannoɗa winna ko fiyo kalimatullahi o wonu hiyal uliya wa kalimatu lladina kafaru hiya sufla fiyo ɗum no wonu ley l'islam o mbanto allah inna fenay ko haɓirnoɗa ko fiyo ine kaarino suusi kaari ko jambaro ɗum wowlanoma onno gadi o nangue o haɓɓe o kolmbe o jolke o buge ka nder yite jahannama sabu honɗum piihu gotum bet anniye o moƴƴaari ka nder ɓernde ga bani adama ko o anniye nelaɗo maaki wo huyre wotere hino e bani adama si nden huyre ɗon moƴƴi o wara a fab ma a moƴƴi si nden ɗon boni andu a fab ma a boni ala wa hiya al qalbe ko nde ɓernde si ɓernde bani adama moƴƴi haray a woni adem moƴƴo si nde boni haray a fab maɗa a boni hande gati yalla moƴƴin ɓerɗe meɗen men o ko wiyete bid'a neɗɗo fo neɗɗo no hani dartugol golle ko watta kon fop no fuɗɗori du'a ko jangata nelaɗo sallallahu alaihi wasallam masala men allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ko haɗo nelaɗo arno ko du'a ɗo ɓe maki wosa jangimo bimbe nde wotere haɗa gomɗini ko woni e makko kon allah ƴettitima ɗon e kikiɗe fa anta min ahli l janna waɗa ko a jeeɗo yimɓe aljanna sa jangimo nde wotere kikiɗe allah ƴettitima ɗon e bimbi wo fa anta min ahli l janna haɗa ko a yeeɗo yimɓe aljanna joni ɗon henno la ilaha illa anta watta ɗon al azizu l ghaffar ɓeydoya ɗum ɗon inna ɓay ko inde allah mi lañotorno a ɓurno andude nelaɗo ɗum no ɓeyde ɗon ka nelaɗo ɓeyda ɗon kanko no naduma e ɓeydugol ko ɗum issa goto hino toon o wiyeteɗo abdoullahi ibnu abbas woɓɓe ni ko kanko ñande goo himo janna woɓɓe noyni o iilu o yiɗi tun o inni alhamdulillah o ini antoya tun inni alhamdulillahi rabbil alamin o ƴetti kaji ki sango sarki o ini wata fillo sa watti joni alhamdulillahi on tun nelaɗo mako no si goɗɗo inni yecciyo ko alhamdulillahi wayta rabbil alamin ala to wo an sa waddi rabbil alamin on aroyeɗo ɓawo ma on wattoye arrahmani rahim on ɓen artoye ɓawo watto e maliki yawmi ddin ɗo e dargal ngal darade haray si goɗɗo yiɗi be o janga fatiha on fof koni bide a fuɗɗorte yiya kalima on himo moƴƴi o yumi wattumo ɗon tun ɗum hina hay e hunde kono woni ga yarata si goɗɗo no salli gaɗa yoɗi wenigol bisimillah an ina a bisimillah on ɗum ɓayno fanɗi ina bisimillahi rahmani rahim rahmani rahim ala on dongoy ko ɓuuri e jikki gongo ka salli ga ko bisimillah ɓeyni ya waɗo ta ɓeyɗo hay e hunde esio alhamdulillah an ka ina yarhamkallah yahdikumullah wa yuslihu balakum wa yuzawwijukum awladan kunɗo ɗum ɗo la ala ton haɗu kaɓe haɗno ɗon ko ɗum ɓeyni wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu ko nelaɗon joni on ko jogue haɗo wata ko ɗum yeeso ton wandi annabi Musa fewno yawno yewtidugol Allah o yewtidi Allah ha tawi no yewtidugol Allah ngo hino foti moƴƴano himo faala to yo yewtirne juutu Allah innimo ma tilka bi yaminika ya Musa ne Musa gonno jogiɗa ka ñaamo ma ɗo o inni hiya asaya to gordo ni atawakkau alayha ko ndu mi yongitoto e hoore wa hushu biha ala ghanami ko ndu kadi woni ko mi soggirta dammi andi ko golle mayron ni ala ko tuggordo waɗi ɓuri ɗum ɗo
kono tawi himo faala yo Allah pose question go kadi o watti yeso waliya fiha ma'aribun ukhra miɗo mari kadi piihoy go komi gollirta e muɗum tawi himo faala no go Allah ina honɗum kadi hanno wola koye gara num to tawi ko fiyo Allah landitomo ɗum fiyo yewtere ne juuto Allah sali few o haaɗi ɗon tawi na ɗum o faalno o haɗi tawi o wooli to goto gonɗum watte koso girɗum e yonguitor ɗum e honɗum kadi hiya asaya atawakkau alayha wa hushu biha ala ganami ko ɗum ɗo kala jogiiɗo tuggorɗo ko wallitomo fi yaadu ɗum joni noon ɓay kanko haari ka ɓurure ɓoyni kadi himo aynira ɗum ɗo kadi are gare waɗani memira kon ɗo ala ko tuggorɗo waɗi ɓuri ɗum ɗo oyni waliya fiha ma ari bo kam mi jogui piihoy gonta walla no gando mi ala landitade ɗon hannde kadi yewtere nden nde lanni ɗon hannde kadi awa sahibul bida neɗɗo jokkuɗo bida mo ɓe nder dina mum ka masala mi ƴetta ka watta muskila Allah yafmawo men ƴanngugol fatiha so ɓe ka hayril mahlubi alayhim walallalina ko ɓuuri jiccude ko nun sella musidɓe Allah yafoɓe ɗon ɓay kamɓe haari ɓe annda ɓe wawata kono walallalina on no wata sellugol yo Allah yafoɓe ko ha ɗon ɓe annduno faaqi ɗum chey la yuti mo joga goɗɗo wata okkugol o ɓe ko yeri ko mari ko wata okkugol kono pellet nano enen no fewno segini ko ɓe jokken ɗum noon tun sa yehi makka tawi fatiha jangete ɗum fuuta ko jangete ɗon kono noon ko wala dallin ene hani sansugol ɗum goɗɗo kay dara ɗo kutke kut min tigi tigi on mi accide tun mi juula ko ɗum mi tawri mawɓe bonnata julde kono haɗa woopi sunna piiji kon waɗeteno fuuta tawata hiɗi woopi sunna si goɗɗo jombini ha gayni wattugol mo e suudu kanko e moodi makko ɓe yiide ha ɓe gayna weta bimbi ko yalti toon kon waɗa ɗum e wudere ɓe tumba ɗum e horde pibliyan e aduna o fof ɗum ko hulɓini noon ɗum no feƴƴi hay bide a taw ɗum ko haramun noon e laaɗo sallah sallam no waaki woosi sonnajo yettike moodi mo waɗa ka yettike makko weeti bimɓe ɓe feññini ɗum no fota wasi tawi ko cheytaneru yiidi e tumbo marché hara yimɓe ɓen fof no darde ɓe no hulɓini ɗum noon sen tawi no ko ɓe acce nun ɗon na ko hani noon ɗin piiji ɗon wona hanuɗi noon hana ka waɗede goɗɗo inne sadaka joni o ƴetta bofoɗe ɗon ma tagalleere ma gorejo walla ko ɗatta cele ɗum na haɗ noon no feƴƴi hay biɗa ɗum ko shirku noon goɗɗo sino yaltude ɗum fuuta joni o yaltira ɓawre ɗum ko shirku noon no feƴƴi hay biɗa ɓeyna na ya ƴawru ka dambogo ka ƴawru ka naare hoggo ɗum haray na ko yaadi e bindi noon sa yaltay kama kadi ko be lasinoɗa nara ñalaɗe ɗen ɗum na ko yaadi e bindi noon ɗum no ɓuuri hay biɗa hannde kadi ɗin hiɗen hani arcude enen ɓe tooliɓe ɗo ɓuyi ɗo ka suus yeyɗo konakiri suusta hay wotoyde e fuuta ɓe huuli wata ɓe ñaame amara tawhiide taw wallahi amara tawhiide a heɓama fuuta a mawni fuuta a soppi toon a ayni toon a remi toon ha Allah udditi arsiki ma hewti konakiri Allah pallitima ɗon kadi o jarriborima argol Europe tawata hannde kaka heɓaɗa janɗuɗa mawɗa ko ɗum hulata ɓen ko honɗum woma wadde ɓe waɗanima fewde wonɗa bobo ko hannde ɓe waɗayma goɗɗum ko honɗum ɓe woma wadde kono yiɗo buyɗo yaaɗo maɗum min nami ala yadde toon e oto fi kulol ɗum ɗo e ɗum ɗo wallahi summa wallahi han joni tawhide ma hino loƴƴi moƴƴa a hoolaki Allah ko goto bani adama sa gomɗini piiji ɗiɗi a fowtoto aduna fowtoyoɗa lakara mayde ma nden wallahi summa wallahi nde wopatama arsike ma on wallahi summa wallahi o wopatama defte tawhid ɗin fof ɓe adda e hadis ka fuɗɗode ɗon ɓe inna honɗum ɓe inna ihfasillaha yahfaska ihfasillaha tajidhu tujahak reno e Allah Allah renete sa reniki Allah a tawa mo yeeso ma wa alam wo andu annal umma mofte ɗen fof de na ɓe ka hoɗo ma tum ma fuuta jalo tum ma konakiri tum ma guinen tum ko umma mofte ɗen fof la wijitama at ɓe woɓe fap maɓɓe si ɓe moɓodiri ala an yanfa'uka bi shay'in fiyoɓe nafe piihu gotum fotay e gabbun zarra lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak ɓe wawatama nafude kon sina konkon Allah windannoma ñande heɓuɗa balɗe 190 ka nder reedu yummama siko windano ka nden ñande si aduna on fof moɓodiri wallahi ɓe wawatama kon jonnude haɗi jogitoɗa ɗum o wakki yeeso wala wijitama u si ɓe foppu kadi ɓe moɓodiri ala an yadurruk fiyoɓe lorde ko fotay kon e gabbon zarra lan yadurruka ɓe watama lorrude illa bi shay'in qad katabahu llahu alayk kon allahu winduno ka reedu yummama ñande heɓuɗa barɗe 190 wonnama kum boni on ɗo kon heɓete nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe kulutirri honnu hadis on ɓeni o rufiyatil aqlam kara mbi winda ene waɗi moƴƴere ma nden e bone ma on woɗi ɓantama ɗi tukkitata hande kadi fiyoɗi winde to wa jaffati suhufu ɗeri ɗin kadi ko windaɗo yoori ken a wawata rettifiide ma monta hande kadi ko hoore ɗum ɗo bani adama woni wurgol a anda ko honno winda mi anda ko honɗum winda windanɗoma on hina o windayla malaikajo goto windanta yimɓe ɗiɗo sakko o trompe o falja mo beesi windani goto lanni ko ɗum ɗon o jogui ila yawmel qiyama
wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu goto anda kunu Allah mo sina kanko ko do ye malaika yo hi Allah no mari dum ko yonata Allah no tay guluje ndare do mi darni do yewotere ande nibbi suudu kaaba do ka wona wangede do e fu de yidi dum ka tele no wodi baytu do ga wete do baytul ma'mur wa turi wa kitabin masturin fi raqi mansurin honno wal baytil ma'mur on baytul ma'mur karamo ko be gono inni wo hindu fewnodiri e suudu kaaba no enen hide wangade leyga malaika be no wangade do be ade riwayaji go wo nyande be nyande malaika guluje capanɗe jeeɗiɗo aray wango e ndun suudu ɗon si ɓe yalti ɓe tippitata ɗum ila yawmil qiyama guluje capanɗe jeeɗiɗo aray wango ɓe yaha woɓɓe kadi ara jango woɓɓe gara faƴƴanko non ila aduna o wi'a aduna ila Allah fuɗɗi ɗum ɗon ila yawmil qiyama comme mandi ɗum no fodata ko ɗum sakkitorte wa ma ya'lamu anda junuda rabbi kunu joomi ma ngun illa huwa si wona kanko jonko non ko ɗum si Allah inni deftere makko in tansurullaha so walli Allah ɗum o walla yon kunu makko ngun kaw faala o wata wallirde bani adama daare masala joni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fewno ɓe dogi makka ɓe ɓe fokkiti serade madina ɓe ari ɓe naati e nder nde fammere Allah addoyi kunhum makko ɓurkul lowde ko wiyete luugon inna awhanal buyuti ko honno la baytul ankabut ko ɓuri lowde e cuuɗi ɗin fof ko cuuɗu mari jaajo tawi ko kun ɗon Allah addata ina waɗu ɗo waɗa ɗo ni kefeero bandi abou jahali en abou lahabi en kefeeroji geddoɗi Allah tawa fewndo on sa e hoore leydi ndin ala wonɗo kefeero ha hewti ɓe ɓen ɓe ara ɗon hara ko saabu koye gara mari jaahoy ɗo Allah wumina guite maɓɓe ɗen fop waɗa hijabu hakkude maɓɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum o men ɓe makata go si Allah liiƴani goɗɗo wallahi o ƴeŋata sono so inni a ƴeŋay si adna fof moɓodiri ɓe watama liiƴande ko kunni mari ja on pette ha sayidna aboubacar nerton o inni nelaɗo law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la yarana wallahi nelaɗo si goɗɗo e maɓɓe daari tun kadi e teppe mum o yiyeye ta hewti nokkuko hay koso kaƴon ni gokkunni hara tigi tigi on hiɓe fonnodiri ngaɗo maki la tahzan inna allaha ma'ana ta sono dey Allah no wondi e meɗen woɓɓe noon ko oɗo daroto yenna bimbi kikiɗe jemma e ñagroma Allah inni min miɗo wondi e goɗɗo an innama ko kefeero amenen habbima ɓayɗa mari aljanna mari yiide o fotto e lakara ton la tahzan inna allaha ma'ana aya go ko inni fama zannuka bisnayni aboubacar ko ɗum sikkuɗa fi yimɓe ɗiɗo wallahu salisuhuma ko Allah woni tammo maɓɓe on ɓe ko foleteɓe noon ɓe na foleteɓe ndaron imanu aboubacar on ɗo e imanu wonduno ɓen e Musa to hinago tum few ɓay Musa alayhi salam ƴetti yimɓe makko ɓen go dogi fir'auna jokkitiɓe ɓe yehi ha ɓe hewtoyi ka maayo no ɓe hewtino tawi hino mer rouge o yimɓe makko ɓen inni inna la mudrakun pellet ɗo ko men hewtitaɓe ɓay hino fir'auna hino arde ɓaaw hino cagol ngol yeeso ala ka lumbire minen men yettunoma siko ɗum no men anduno en wattano ko ɗum andirta neɗɗo iman on no woddonɓe ɓe Allah inni wa minan nasi man ya'budullah ala harf ɓe rewa ɓe Allah hara ko hiɓe ƴetti précaution yahay bayanaji yahay ka jangete fuɗɗoto tun ŋersitude toon tun satta seeɗa no he a fewnoɓe fuɗɗike ɗumannade yontere on te yarata toon no woodi ɓeeɗa noon no ɓe hewtino tun ɓen he inna la mudrakun pellet ɗo ɗon en hewtitama mais yewtinoma Moussa ta darto fir'auna o joni noon daaro ko waɗɗa men ɗo min acci ɓe gureji amen min acci galleji amen joni no min ari ha ɗo o anda hande kadi ko mene wondi e ma daari ko waɗɗa men ɓe felimo ha hewti nokku goo tawi o mara ɗiɗaɓo ko wallitomo e hoore ndumuraɗo ɗo kono himo mari ɗimmo wallay ɗomo ko tawata kala wonduɗo e on ɗon tigi tigi on o folatake o inni kalla ko wollon ko wona gonga ɗum ko fenane no inna ma'i ya rabbi no wondi e an joomi an nelaɗo ko innuno to inna allaha ma'ana Allah no wondi e meɗen enen ɗiɗo Musa inni inna ma'i ya rabbi min ko joomi an wondi an sa yahdin o tindinaylan joni ko honno mi feƴƴirten ɗo tawi Allah ko ɗum ɗo woni ko habbino andi Allah ko mawnintiniɗo ɓay mo gaynani hoore ma ko ɓe o mawnintino e noon ɗo goɗɗo mo gaynana hoore mum kono wawi mawnintinade si goɗɗo ñaamiɗo joni Allah kali renno joni a yahari hurga ɗo sikki tunga négocié ya ɗawa reedu an no yoori a hoɗi tawi jama o fof hino ndu hoyra si yehi kadi ha Allah accini ɗum ko wurr ka yawta ka holita jama ka iyo hara rendu no hoyi fewno ko ɗum darnata ɗum ko a lowɗo
Allah noon kanko o haton jina hay e gooto fof no haton jina e makko ko ɗum so woni ende allahu akbar Allah ko mawni no tawa inne makko ne almutakabbir ko ɗum woni mawnintiniɗo no tawa inne makko ne aljabbar ko dundarankejo ala lallitotoɗo mo ko fa'alu lima yurid ko faalawo watta leer mo faalawo no faalirawo mo o faalanawo yeru ko faalawo kadi ko ɗo wiyete Allah joni noon ɗum ɗo joni no mbayi ɓe hewti ɗo so yaha diine Allah indi d'accord joni kono watta ko a yettutugol ɗum tappaɗo o ƴetti o tappi ɗon tun maayo ngo feƴƴi on sa noon wolnoɓe namin eyo andi hari ko waɗi ko ɗum ɗo waɗiri ɗum ɗo ko ɗo natiri yaltiri ɗo hannde kadi ɓe sanjiki san haalaji ɗi kono tawi haala sika yalti si hunduko ma naaɗima ko ɓe hunduko goɗɗo kadi yaltinama hannde kadi mi toriki Allah subahana taala yo Allah woɗɗintigen ko wiyete bida yo Allah woɗɗintigen ko wonne bida yo Allah andingen ɗum ɗo ko bida o newnana e woɗɗitagol yo Allah andingen ɗum ɗo ko bida o newnana e woɗɗitagol mi toriki Allah wonɓe mum yo Allah yaltimɓe muɗum yo Allah danden en sirkalngol Allah hara hiɗen andi yo Allah danden en sirkalngol mo hara en anda rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal